Hoş geldin. Kırgızstan'a. Aynen Cakırağın Cakşınakay kendi kesin. Sen kel büyüme kut geldi. Bereke geldi. Cakşı geldi kesin. Sırtkı kelbiyeti dile karavay. Жүрөгү таза, ниети таза болсо жашоо кандай жакшы болот үлгүсүн көрсөт дижектерге. Lucy, болсун. Lucy, Lucy, she say you are too much beautiful. Your soul is too much clear. And she said be happy. Ошондой. Ошондой кызым, ошондой. Койнуңа оробасың. Ay, прекрасно. Жүгүрүп койсоң. Мени койгонбасам. Oh, maşallah, maşallah. Бактылуу болот. Жакшы. Rahmat. Open this. Open. You like? You like? You like? It's okay. It's okay. Take. You like? No. Badığından ölçülük geldi. Кажется. It's okay. Aku panda. Yeah. Май 2022. How is it? Yes. Tomorrow will be more snow. Hilgili koşul hep bilimin ben üçün eğmenip sizden durayım. Buna baktın mı? Karma. Şakalat kesin, şakalat. For chocolate, she said. Yes. Gift. Baktın bu. Bak, ömürlü bu. Tamam. Arap kesin mi? Neyse siz gelin. Make salam. Dur gelin For getir ben. everyone, make salam. Kalaylı bol, omurum uzun olsun, baktığın kalaylı bol. Ön yürüyorsun, şuraya vergen. Ben de aynı. Hiç basam vardı. Baktın ol senin bol, baktın ol senin bol. Ömrün uzun olsun. Ana. Gel, baktın ol. Lucy азмаз англисче билет. Бирок түшүнөт жакшы эле, анан бирок жооп бере албайт. Мен англисче сүйлөйм, жооп берет. Базовый сөздөрдү билет. Көбүнчө мен англисче сүйлөшөм. Калгандары Марат жок болуп калса, мен жок болуп калсам, даже если мен болсом деле бирөө суроо берип калса, через переводчик. Бирок эгер үйдө киши келип калып, эгер неметсе, апамдар деле кээде айтып кой деп калышат. Ошондо англисче эле айтам, түшүнөт. Люси 2005-жылкы, мен Марат 95-жылкы. Ооба, чынында өтө назик, өтө жүрөгү таза адам. Люси өтө назик, уялчак, ыйманы менен болгон Жакшынакай келинибиз бар буюрса. Адым билесилер, кызмат кылабы, эмнеге төрдө отурат, эмнеге андай мындай деген суроолоруңар өтө көп болду го. Ошол экилердин немесинде мен айткан болчумун, бизде келиндер лейликте чөмүч кармады болгондон кийин гана чыгат.
көшөгөдөн ошо көшөгөдөн чыгарып чөм чыгармады деп казан айыкка киришти деп ошо казандан тамак алып анан ошо тамакты элдер жейт болчу да. Бирок биздин немеде случайда башкача болуп кетти. Анткени элдер көп болду, өтө көп. Келгендер болсо жазып коюңуздар, ооба ошондой болду деп. Анан ошол немени мен ойлогом ошол нерсени көп эле элдер поднимать этип ошо келиндин колунан тамак жейбиз деп, салып берген тамак жейбиз деп сура неме болуш керек деп, бирок өзүм You want this?